Il bacino del Mediterraneo, grazie alle sue civiltà millenarie, presenta una straordinaria eredità culturale. È sufficiente ricordare che solo i paesi Med9 possono vantare 220 siti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, cioè quasi il 20% del totale. Anche per questo ringrazio la Fondazione Nazionale per lo Sviluppo della Società Civile per aver organizzato una mostra fotografica cui l'Ambasciata d'Italia ha aderito con grande piacere, per sottolineare l'importanza del Mediterraneo in tutti i suoi aspetti. El mismo lema que resume el espíritu de la Unión Europea es aplicable, salvadas las distancias, a la cooperación entre las dos riberas del Mediterráneo. Unión en la diversidad. La diversidad entre los países ribereños es mucho mayor, pero la magnitud de los retos comunes exige unidad de acción sobre la base de la incipiente institucionalización de la Unión para el Mediterráneo. Cambio climático, contaminación marítima, gestión de flujos migratorios, turismo sostenible, transporte y energía, comercio, infraestructuras comunes, diálogo cultural y de civilizaciones, en el marco de unos valores compartidos y con el objetivo principal de que la paz prevalezca en la región. Η Ελλάδα, γνωστή για την αρχαία της ιστορία, τα εκπληκτικά τοπία και τον ζωντανό πολιτισμό της, υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Ενώ αυτός ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία μας, παρουσιάζει επίσης προκλήσεις που απαιτούν την προσοχή και τη δράση μας. Ο αειφόρος τουρισμός έχει να κάνει με την ισορροπία. Σημαίνει να γιορτάζουμε τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Ελλάδας, χωρίς να τα θυσιάζουμε για βραχυπρόθεσμα ωφέλη. Υιοθετώντας πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, προστατεύοντας τα τοπία μας και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο τουρισμός θα παραμείνει θετική δύναμη τόσο για την Ελλάδα, όσο και για τους επισκέπτες της. Βλέπουμε ήδη αξιόλογα παραδείγματα. Η Τήλος, ένα μικρό νησί του Αιγαίου, λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθιστώντας την ένα λαμπρό παράδειγμα για βιώσιμες πρακτικές. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να παραμείνει και στο μέλλον τόσο συναρπαστική και φιλόξενη όσο και σήμερα. Sredozemlje ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Tudi danes predstavlja stičišče kultur in jezikov. Od nekdaj je prostor intenzivne trgovine in izmenjave. Na žalost je zaradi zaostrenih socialnih, varnostnih in podnebnih razmer v južnem Sredozemlju prišlo v zadnjih letih do krepitve trgovine z ljudmi in nezakonitih migrantskih tokov. Reševanje tega izziva je zahtevno in terja sodelovanje držav izvora, držav tranzita in tudi namembnih držav. Prvi korak pa je dosledna izvedba pakta o migracijah in azilu. Potrebujemo tudi zakonite možnosti priseljevanja, ki bodo utemeljene na potrebah trga dela. S ciljem trajnostnega reševanja nezakonitih migracij Slovenija predlaga ustanovitev fundacije, ki bi mladim iz prikrajšanih delov Sredozemlja omogočila dostop do kakovostnega visokega šolstva. Demografija je jedan od ključnih izazova za Hrvatsku i Europu. Suočeni smo sa starenjem stanovništva, padom nataliteta i iseljavanjem. Hrvatska vlada postavila je demografiju kao jedan od 4 ključna politička prioriteta. U skladu s tim osnovano je novo Ministarstvo demografije i useljeništva. Također se radi na unapređenju mjera za podršku roditeljstvu te na izgradnji poticajnog okruženja za obitelji i djecu, ali i na revitalizaciji područja pogođenih depopulacijom. Planirani su i programi za poticanje povratka i useljavanja hrvatskih iseljenika. O važnosti demografije i Mediterana za Hrvatsku najbolje govori činjenica, a to je izbor portfelja povjerenice Europske komisije Dubravke Šuice, koja će voditi resor Sredozemlja, a zadržala je i resor demografije. Mediteran nije samo more koje spaja 3 kontinenta, ono je kolijevka europske civilizacije, kulture i povijesti. Želim vam svima sretan Međunarodni dan Mediterana.